creme ya chile igoro sana. So lende na karuto gwatiria magana aya abantu babere bagwa kwimioro sana, lakini twanarenge bichane binge bikogende biramo ne chipipi na bari batatu bane na bagwa kabanta bemioro de na bene ne koru Nyamira County na bande bakoru abange bari suneka na timu ya gatatu na bana to kunga Street Boys bera bafu 18 bande bera bagaka because ya drugs ya bere nyingi se town. So bone kare ba nyuri nya sole chine madawa ya kulevya na bego bidinga basoka bari gendagera tuatemire twakote meeting na stakeholders wa security county kima community policy na nyumba 10 tuabekerenga kituta tukoja kore patrol tuatabetia county commander na commissioner they are aware. So town yetu tunyira ni 24 economy na ngurumagega torenga ngakiekoba. The problem to bugate ne ligera banta bakonyore bari ne chipigi ne to na magoro interact finance na intwegera ne to na ne chipigi to na turajare ko ikera banta ina mbende yagerera bana babagwa ka bantu bakare ko famiwa sana ndubwate team ere Uhuru Plaza na Market Plaza amangane chisimi abantu abana uba changira abantu goitwa kulingana na uchunguzi tu akore from the ground. Kera bana babako teresha mandu babore chisimi kera babore simi chwera abantu balbaji ko flash nesimi ya mwana bako no simi ya 50,000 ne chiri bubera kwa igoro je pana itoko na simi isano abwa 10,000. So ibo no to anore ground to alwa tanga serikali anane ingiria mangana yo those boys bare Market Plaza na Uhuru Plaza bachunguzwe egera ntuma za bande nyo kando na ntuma isiba ko tubwa ate nyumba ya bande paka nyumba chona kwa machine choko revinte because ya ine security baka tubwatran ena mbende ya tuare challenge tubwa to mo chairman yo chairman yo manno bonya biashara yo teneta bana biashara ntomo manyiti asare tane ko rangali mkutano akwanere abantu bana biashara aba chamber of commerce elinde na baro bato ego fo nenga ngito bwento ko karakera abantu babange bagufamiwa na abantu abangonyara barikire bagore gwitini the town bakore biashara pero monta akora ko yanda nyombo ko nyomo to famiwa ina mbende nalgo tebia abantu baita babwate chinyomba condition manya monto kyo condition anya bana benya sole bo condition bana benya sole nyomba ro chinya sole ojo kwira na kon na ko murdo monto benya sole kindly ente report ngora igo abantu ababwatu baigorerwa mashtaka babe ku prison mumbwalia bachenji ndolo jikuwanjirana una mona bana bakebaro bara under 18 tuta kwanire tuta musako tukubwatarana nabantu baito be county abana utata baira ne chinso babande school chegoyo ababanda manene bakore kwena baruko bwa chinso bamanya town abakoro bwali baira kabanyome ekina kitu alugusaba bano ndoro jikorara no nde bwensi nali gusaba ngonde bwensi yomanyete ngano roje oso muntu kakrete ngamuntu tari moronge oso muntu naro tamete because yo bwali boiranire kaindi report yo mwashan chief report yumba 10 report community policing tonyo report itomanya muntu yenyo iranire wae nero garire claim ya gorek ya tiri asa mono kitutu yeita kanyo mwaro jika gwendelia abantu bawo chetu abange bago itukuru kitutu so kitutu yeto ni wate problem then tu ba dinga banta bange ba tan temba irana na December lakini tatu kumanya kiba irani because kuna ba irana claim ya ba igor sana so lena go tanga aba members public members mwaro dire umuntu maybe ogushuka ngomuntu dali muya beke report no tole ground mu chief no ale tubwatrane to ko to lenda bango itu buyama magana na tebanga finance ne bwa problem yara ko nyara tole na magura bande bane jipipi anya tuango sina raja moja na magoro abali ke tare ba gira muntu ke tare to siko nyara resources to be kama to be to ke tare ba sine ngari sine jipipi na bande ba raja moja na bande ba raja mbili ngake tenga na to ko kaunta banda ba eline security rane tunde nomo itani ita betu foi kono ete na tenga bando trucks ya beli chinge se tani ita gargo ni geria ne yo entra jambil ne tuka ndo bani kama mari baga ba karosinya sola I don't want to mention ningku ana mon lakini nende muroje me ba muroje ne tani ite na kina tenga paka to chama to tenga kama anta ba koraki nenya sola yo roje tali se dai kusumeku e koru boda mate Tanzania so go ikando ma tenga kiego ika yendo ne kito tira serikali nene so ime ebuga tibi ndebi manyanga why na security ko ngando una to ikaransi to wari reports mina so abaide igo ba isiko nyobuga tibi na bako na to akonyire to ni to iranire una ya takira ko
police ndese community police kutoka Nyankongo. Nyankongo ntubwate shida nene sana, especially pare kurunyambera tugetare abantu babere bagochererwa roro, lakini abantu abo bange bana baitwa na abande na bamenyi abachire gai nango sabaiganga abaibuli bali babwata abana bakibara abana bamusanga bagosoa nyumba na anda abana ababo gaski bagokora sinja abana baichoira abandi babwata bakebisire togote abaibuli bali kwancherana abantu bamenye kinyumba gaigabona abange bagoitu bali gocha komenya nyumba asinge njobo bwabei jinarengo sabe serikali itana na iyo no ibo monene no ito yonde onsare masiwa egera to bangere serikali tokore patrol na twaga kore kurukare egera sulusi abantu aba bairanire gega gutugoita abantu andi nanko boli ase pare ya Nyankongo to Wilspark ando jitanjita kere kobe kwororo uno musimi wa kibagendi ata tubika security right esenge njiga suntekia beire abantu bachandegete una njomo kacho Nyankongo nondo tubwato bwoba ando especially nyoro botuko katosoka botuko ntubwati bifabyo gosoka botuko asenge njito joje ntubwati none mbure kare tu especially makori me amatoba ichi igona ngo sabo isiyo boraibwa musimi nsare masiwa egere batokonye gwetera Nyankongo tune community ya Nyankongo egera abantu bamenya no more batoretera kibese ngire kibese egera turu tax keste serikali kibiyo moja gorone ya renge stage ya Equity na bwato mondare wo kanyagenda mondare uyaga jagasira nera kana nero egera enda nera jaganyurusie turaka kararusie turaka tukaripoti police lakini egesikia aba nyumba 10 na bakarite gasingia sana bakanyibwati baka bakanyarase asere egera tuwachi kubwati abona babwati bakabwati gocha mpaka mna baikere tabaganda bakakirwe sinyo bakanyaso monto yale ekagera bakanda bakamubwati bakamubwata uko tamane bigibira kiri bakamuwai senga jonda barenge gutuko bakamubwata kuri bigibiro lakini no mweso ya kare bigibira kare katoto toere ni rimbi yamane kyare bigibira ya to gatia ikire ase mochibo song atokene aba bisaba ngambi yamano ase gas bakaleta andende goro yo bwebyo bweji bigibira abakalente ne cyane mnenge kyara dende ora nyoro mwana ochire ko iba onyoro itiru so sambiru